Pozdrav ljudi, prije nastavka ovog videa želim vam samo ispričati kako je sve ovo krenulo, cijela ova velika transformacija u ovom životu. Sve je krenulo 31.12. na novu godinu, ovu novu godinu. Sjećam se baš, gledao sam se u ogledalo, nije mi se sviđalo ono što sam vidio. Vidio sam lika koji nema radne navike, koji ne zna šta će sa sobom, debel je, znači jednostavno ne sviđa mi se ono što vidim. I tako sam taj dan, 31.12. odlučio sljedećih 6 mjeseci, svaki dan 6 puta jedno ću ići u teretanu, jedno moram odmarat se zbog regeneracije mišića. Neću sljedećih 6 mjeseci ni taknuti alkohol, što ide za sad super, a sad je koji datum? 16.2. Stvarno, osjećam se puno bolje, sretnije, dediciranije i bolji sam prijatelj, to mi je fascinantno, bolji sam prijatelj. Vidjeli ste kako sam prije izgledao, kako sada izgleda i to je rezultat ne samo toga što sam trenirao 6 puta jedno, isto toga što sam se full zdravo hranio. Nisam jeo čokolade isto od 31.12. Nisam jeo ništa sa šećerom, samo sam jeo bijelo meso, samo zdrave stvari. Čak sam naučio i kuhat, ljudi. Naučio sam doslovno kuhat tako da bi ja mogao što zdravije jesti. Isto sam koristio proteine, kreatin i pre-workout. Više o svim tim suplementima ću vam pričati u budućim videima. No evo, kako je moj trening otprilike izgledao. Prvo kad sam došao na trening, radio sam 2 sata, neku mišićnu skupinu, bilo to prsa, ramena, noge, ruke, nešto sam radio od toga. Radio sam 5 vježbi po 5 do 7 serija od 6 do 12 ponavljanja. Zatim sam išao i napravio vježbe za pločice, to je bilo 10 minuta, zatim sam trčao 20 minuta i onda kasnije prije spavanja bi napravio još jedan trening za pločice. Znači nije bilo izgovora, maksimalni grind. Na početku sam mogao benčati 70 kg, sada mogu benčati 90 kg. Na početku sam dizao biceps curls 14 kg po ruci, sad dižem 20. Ostale sve rezultate ću isto pričati u budućim videima, ne želim sve spoilerati sada. Danas sam odlučio iskoristiti svoje gainse i bicepse i tako sam odlučio otići do trga i muvati cure i prodavačice sa svojim bicepsima. No nećete vjerovati šta se desilo na kraju. Na kome? Nešto da koristi. Aj, lijepo to ostavite i odite. Pa ajmo krenuti. Prije izlaska u lov na dame uzet ćemo kreatin 20 grama 4 žlice. Normalno se uzima 5 grama kreatina po danu, no ja uzimam 20 grama jer mi je ovo prvi tjedan da ja koristim kreatin i u prvom tjednu se preporučuje da unosite 20 grama dnevno, a ne 5, kako bi kreatin krenuo puno prije djelovati. Ovako ako unosim 20 grama počet će se vidjeti rezultati kreatina unutar tjedan dana, no inače da uzimam 5, tek nakon mjesec dana bi vidio prve rezultate. Ajmo, 20 grama službeno stavljam. Jedna ogromna žlica pre-workouta. Šta bi dame rekla da ja stavim samo pola žlice? Rekli bi lamon sisa. Gledajte kako ovo izgleda. Ovo vam je čista energija. To za kraj sve lagano promiješate. Ovo što upravo sad vidite, ovo vam je ko jedno 5 kava. Tako nešto. Kofeina je unutra nekih 5 kava. A sad, ajmo da nabacimo gainse. 3, 4, X. Osjećam se spremno za dame. Ajmo! Znači ljudi, kad vi saznate zašto ću ja uzeti svu ovu odjeću u grad sa sobom, smijat ćete se, smijati. Ljudi, popio sam pre-workout, no još uvijek ne možemo krenuti u grad, zato jer taster Kenjan. Ajmo se Ratoru u grad, brzo! Da ne kažu da se ne veže. Fokusiraj se na mene, ne, pokaži ispred, ne. Ljudi, radimo kolonu ispred nas, znamo za snimanje videa. I imam prven sad se smeši. Ne mogu proći, šta sam. Jebote, kud su tu smeće stavili od svih mjesta, ej. Ok ljudi, znači od kad sam počeo redovno trenirat, ići u pravilnu prehranu, samo banane, jabuke, voće, šejkovi i naravno bijelo meso, uveo sam novu stvar u moj auto. A to je meso, ljudi, uvijek imam bijelo meso u autu, uvijek je. Za one hitne slučajeve, ako ste zagladni, znate mene, neću više da jedem po McDonald'sima nikad, nego bijelo meso. Eto da znate, to je tip and tricks, ako želite biti fit.
Vidite se ove ljude u tramvaju, znate zašto oni nemaju auto, ja imam? Pa zato jer oni nemaju genze koja, nemaju pice koja hitno da krenu u teretanu, dobili bi motivaciju za život i imali bi džipa koji ja. Cura mi se smije tamo naspred mene, točno mi ne, da. Jebote, ajmo natrag. Mola briga, nisam ni došao u grad, ljudi, idemo. Stigli smo u grad i sad se idemo naći sa ekipom i idemo popiti još jedan pre-workout. Imamo još više energije, jer vani je pun hladno, vani je jako hladno, smo zabavili se ruke. Okej, momci bi navodno trebali biti tamo ispred konja. Ja full time cameraman da me ne... Ti uspjeli šta snimiti? Ali bilo su ne... Može, ajde, gledajte kako ovo izgleda, ajde, izgleda. Može na sve čudno gleda. Da, čudno nas gleda, čekaj. Doslovno izgleda kada imamo kokain. Može 4 čaše vode? Ne želimo sponzorirati pre-workout. Se jesi? Spremni? Ovo nije loše, ovo nije loše. Ok, sad je vrijeme za izazov 1 za koji sam morao staviti 8 slojeva odjeće na sebe. Idemo u potragu za prvom damom. Svaki točan odgovor ja ću skinuti jedan sloj odjeće. Okej. Kako glasi Pitagorin poučak? 3.14. Ne. Koji je glavni grad Njemačke? Berlin. To, brate, skidaj! Koji je najveći grad u Hrvatskoj? Ne, joj. Zagreb. Ajmo, Matu! Nabroj mi 3 voća. 3 voća. Da. Jabuka, banana, kruška. Kako se zove predsjednik Hrvatske? Milanović. Koliko je 5 plus 5? 10. Sakačka polo gol. Ajmo do mene. Dotakni bicepse. Jesi jaki? Jesi, to je to. Ekipa, moram priznati da smo jako krenuli. Idemo da je gains, ljudi, gains. Sa gainsima nećete imati problema naći cure, vidite i sami. Odmah se hvataju za vas. Zatim sam išao testirati koliko privlačno moje tijelo izgleda nasuprot ovih ostalih 3. Ja sam broj 4, by the way. Od ovih 4 tipa tijela, koje ih najviše preferiraš? 4, definitivno. 4. Da. Ok, da te četvorka pita, vam bi zašto si im van? Pa ovisi o faci. Drži ovo. Idemo van. Kad? U petak. A di? Iznenađenje. Iznenađenje? Tako je. Ajde, može. Ajde, dodaj me na Instagramu. Ajde, dodaj ti mene. A čekaj da sam rekla 4, šta onda? Pa rekla si 4. A ne, 3 onda. Što Onda ne bismo išli van. Aha, okej. Evo, tu napiši. Viš na toj agenciji. Da, fakat da, di treniraš? Samo. Stvarno? Tako je, s njim treniram. U živ Ja isto. ozbiljno. Idemo na gym date onda. Idemo na gym date, onda može. Može dogovoriti. Evo ti. Pa smo išli napraviti jedan društveni eksperiment sa bicepsima. Nazovite vašeg dečka i prekinite s njim jer ima premale bicepse. Može? Ajde ti imaš reći. Idemo, Ali ja idemo. 0,6. Dobro, razumila sam, jebote. Opa. Aj, Marijana. Znaš ko je? Fendicet koji ne, znaš me full dugo. Čaj, priči nešto. Želim ti reći da mi se opet sviđaš. Sviđaš mi se opet. Ali i tada mi se nisi sviđao zato što si imao premale bicepse. Ali sad još velike. I fakat mi se to sviđa. Aj mi slike bicepse. Da ti slikam svoje ruke. Da, ajde please slike. Mislim, ajde na snap. Hajma je. Si normalan ti. That one there was a violation, personally I wouldn't have it. Zatim se ovo desilo. Ako napraviš 30 sklekova, dam ti 10 eura, no ako ne uspiješ, moraš ići i pitat neku curu za Instagram. Ajmo, 30. Ajde, 28, ništa, 28, ništa. Uspjeli smo ga nagovoriti da uleti kineskinjama. Excuse me, do you speak Croatian English? Do you speak Chinese? Ching chong. I got a big dong. Zatim je pokušao s drugim kineskinjama koje su mu dale neočekivani odgovor. Taster muva kineskinje. Sorry, you speak English. No. Can you say, you see me? Ljudi, prije tjedan dana sam napravio 10.000 sklekova i to sam se ubio da napravim. Doslovno sam plivao po Jarunu. Link za taj video imate u opisu ovog YouTube videa, pa eto, otvorite ga i uživajte u ludilu.